rero bahaye ikaze kuri Rugimana Talk Sport, reka dutangira amakuru yacu muri Mundo Deportivo. Ikaba rero ikinyamakuru cyagarutse ku kababaro gakomeye cyane ka Ronald Koeman nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Cadiz. Akaba rero yaje gutanga interview kabisa, ariko ababaye cyane mu buryo bukomeye cyane, avuga ati ntago twigeze dukora inshingano zacu mu kibuga nk'uko twari twabyumvikanye mbere y'iyi match ya Cadiz. Bamwaje ku gitego, batsinzwe ibitego bibiri by'ikipe ya Cadiz yababonyemo, aravuga ati igitego cya kabiri sinshaka no kukivugaho, ati kuko tumaze gutsindwa ibitego byinshi byo muri buriya buryo, dutsindwa ibitego kabisa byo muri buryo bimaze kuba byinshi cyane ku buryo numva mbirambiwe cyane. Ati turi kubura ikintu cyo bita aggressivity muri defense yacu, ntabwo defense yacu iri gukora neza nkuko tubishaka. Ubwo rero n'uruhande rw'ikipe ya FC Barcelona. Mundo Deportivo kandi ikabigaruka kuri Ousmane Dembele amaze kuvunika nanone. Mundo Deportivo ikabigaruka hangaha kuri Paris Saint-Germain ngimaze gutsinda urugamba itsinda Real Madrid. Madrid ngumira shaka Kylian Mbappé, ariko ikinyamakuru Mundo Deportivo kikavuga yuko Paris Saint-Germain iri hafi kumvikana n'abahagarariye Mbappé, akaba agiye kongera amasezerano hanyuma bakamushyira kure cyane y'Bernabeu bari bari kumushaka. Ari nako kandi ikinyamakuru kinagaruka ku ikipe ya Sociedad yakunganyije n'ikipe ya Deportivo Alavés, byahise bituma itakaza umwanya wa mbere ufatwa n'ikipe ya Atletico de Madrid. Ikinyamakuru Sport kikaba rero cyagarutse kuri uyu musore umuvandimwe akayitwa Ousmane Dembele. Dembele rero akaba yavunitse, bivuga ko ashobora kuba uyu mwaka atazongera gukina, akazagaruka mu kwezi gutaha kwa mbere. Akaba kandi ikinyamakuru rero kinasoza inkuru kivuga yuko president uzatorwa azafata icyemezo cy'uko ashobora kurekura Ousmane Dembele, kuko Dembele arangiza contrat ya 2022. Uyu mugabo n'uwimvune gusa mu ikipe ya FC Barcelona. Ikinyamakuru Sport kandi kigakomeza ngana rero kigaruka kuri duel ya Cristiano Ronaldo ndetse na Messi. Ikinyamakuru kivuga kiti ni match igiye kuvugisha abafana amagambo menshi cyane. Akaba rero Juve iraza kuba yasuye Camp Nou, hanyuma akaba ari kurwanira kureba uwayobora iri tsinda barimo, dore ko bose bamaze gukomeza mu kindi cyiciro. Ari nako ikinyamakuru Marca kigaruka kuri Sergio Ramos. Sergio Ramos rero akaba yaje ngo aje kuri finale kabisa. Akaba rero umugabo ngazi igihe cyiza, akaba aje rero guhangana n'amakipe abiri Madrid ikeneye gushaka amanota. Akaba rero ari gushaka amanota ku ikipe ya Borussia Mönchengladbach basaga gutsinda muri iki cyumweru bagakomeza mu marushanwa ya Champions League. Hanyuma muri weekend hakaba harimo derby bagomba guhura n'ikipe ya Atletico de Madrid. Ikinyamakuru AC kikaba kitubwira kuri Luka Modric ati tsinda hanyuma ibindi tuzaba tubireba. Ni kuri contract rero ya Luka Modric agomba kurangiza 2021 mu kwezi kwa gatandatu, contract ye birangiye. Madrid ngo mirashidikanya cyane kubijyanye no kumwongerera amasezerano. Akaba rero uyu mugabo reka turebe uburyo ibintu bizagenda mu byukuri, bakavuga ati nitwara neza cyane muri iyi saison biratuma abona contract cyangwa se bahita bamurekura uyu mugabo watwaye Ballon d'Or. Twerekeje mu gihugu cy'Ubutaliyane, Tutto Sport ikabigaruka itubwira ati imbaraga za AC Milan. Milan rero ikaba yabonye resulta ku kibuga cya Sampdoria kabisa ara muri quartier ya Marassi. Akaba rero bitwaye neza cyane batsinda penalty ya Frank Kessie, hanyuma batereka mu gitego cya Sam Castello. Akaba rero barangije bitwaye neza cyane atsinze ibitego bibiri kuri kimwe ikipe ya Sampdoria cyatsinze umusore Ekdal. Akaba rero Milan yamaze gushyiramo amanota 5 ku ikipe yikurikiye. Corriere dello Sport ikaba igaruka kandi kuri uyu munsi ku ikipe ya Milan, bavuga ati Milan kabisa ati ni nk'amashayitani kabisa. Ikaba remaze gushyiramo defense y'amanota 5, ari nako banashima cyane umugabo witwa Sam Castello. Akaba rero yaje aterekamo igitego amasegonda 38 agisimbura kabisa, yase aterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Milan. Pioli akaba bamubaje ati igikombe, aravuga ati oya nta nubwo turi favori. Corriere dello Sport kandi ikaba yagarutse kuri AS Roma, ikaba yikomye cyane umusifuzi witwa Maresca wasifuriye ku munsi w'ejo ndetse na VAR. Bakaba baranganyije rero n'ikipe ya Sassuolo ubusa ku busa, ariko Paul Fonseca kabisa akaba yikomye cyane imisifurire, avuga ati ibi bintu ntago bibaho. Pedro yahawe ikarita ebyiri z'umuhondo ahabwa umutuku mu gice cya mbere, mu byukuri ntago yameritaga n'amakarita y'umuhondo, ati nibura ari guhabwa imwe. Ikindi akaba yikomye cyane ikosa ryakorewe umusore Lorenzo Pellegrini kuri Ombianga amukorera ikosa. Akaba rero avuga ati bakombye kuba baratanze penalty hariya. Akaba rero umugabo witwa Fonseca ari yikuma umusifuzi Maresca wasifira match manganye busa ku busa. La Gazzetta dello Sport kagatse ku ikipe ya Milan ahangaha, ari nako banagaruka no ku magambo y'umutoza Pioli. Akavuze ati turi ikipe imeze neza cyane, icyo dukora buri munsi ni ukugerageza gutsinda buri match yose dufite imbere yacu. Twerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Sun cyagarutse rero kuri Kane kabisa witwaye neza cyane rero na Tottenham Hotspur ayifasha gutsinda ikipe ya Arsenal ibitego 2 ku busa. Akaba rero abafana b'ikipe ya Tottenham ngo banejejwe cyane kabisa n'aba basore babiri bombi rero Kane ndetse na Son batsinze ibitego 2 ikipe ya Arsenal. Akaba Arsenal yatangiye nanone nabi cyane kabisa ari kugenda ikora amateka
mabi. Ubundi ibi ngibi yabiherukaga mu 1982 ubwo Arsenal igeze gutangira muri match 11 ikaba ifite amanota 12, ariko ubu ngubu muri match 11 ifite amanota 13. Mu by'ukuri iyi kipe iri ku mwanya wa 15 kabisa. Abafana ba Arsenal barababaye cyane. Demira ikabigaruka ati special ones kabisa. Mourinho rero akavuze ati dream team yanjye kabisa, ati ifite abasore bari world class. Akaba rero ashima cyane Ken ndetse na San bitwaye neza cyane. Daily Express ikagaruka ngavuga ati umwami wo mu majyaruguru kabisa ya London akaba rero ari Ken rero akaba yamaze no kuba top scorer w'ibihe byose wa London Derby kabisa. Nta mukinnyi wigeze utsinda ibitego byinshi cyane muri London Derby nka Ken kabisa. Ken rero akasinze ibitego 11 akuraho agahigo kari gafitwe na Emmanuel Sheyi Adebayor Papato ndetse na Bobby Smith. Akaba rero Ken kandi yanatsindaga igitego cye cya 250 muri kariyeri ye ufashe national n'amakipe yose yagiye anyuramo, yatsindaga igitego cya 250. The Ice Sport ikavuga ati duo y'urutambi kabisa ishwanyaguza. Akaba ari Ken na San rero bacicecesheje aba barashi b'ikipe ya Arsenal. The Sun ikagaruka hanga ku ikipe ya Liverpool yitwaye neza cyane, si ikipe ya Wolves ibitego 4-0. Salah, Gini, Matip ndetse na Nelson Semedo bitsinze rero 4-0 bashwanyaguza ikipe ya Wolves mu rugo hari ya kabisa. Bamaze kwagira ibagiro wa mugani wa Rigana niwe ujye uvuga gutyo. Daily ikaba yagarutse kuri Jimmy Vardy wazonze cyane ku munsi w'ejo ikipe ya Sheffield rero 2-1 ikipe ya Leicester City itsinda. Akaba rero Ayoze Perez ndetse na Vardy rero watse gutsinda igitego mu minota ya nyuma aragenda aranyerera mena kakano ko muri kona. Akaba rero ariko byaje kurangira 2-1. Daily ikaba yagarutse hano kuri superstar bamwita Wifi Zaha kabisa, umwami Zaha, umwami wa Paras. Akaba yatsinze ibitego rero 2 ndetse na Benteke atsinda ibitego 2 ikindi baratsinda 5-1 bashwanyaguza ikipe ya West Brom. Daily ikaba yagarutse kangaha twereka rero table y'urutonde rwa champion y'Abongereza aho igeze ku munsi wa 11. Amarezita ku munsi w'ejo top scorer akaba ari Calvert-Lewin Ken, akaba ari we umaze gutanga assist menshi cyane muri iyi season, assist 10 zose. Hanyuma na fixtures zikurikiraho rero tukaba dufite fixtures kwa gatandatu ikomeye cyane rero ku isaha 12 n'igice z'i Kigali. Man United ikazakira Man City mu gihe Chelsea izajya kwa Everton ku isaha 4 z'ijoro z'i Kigali. Hanyuma ku cyumweru dufite match zindi zikomeye, Tottenham izajya kwa Palace, hanyuma Liverpool ikajya kwa Fulham, ari nako kandi Arsenal izakira ikipe ya Burnley, Leicester City yakira Brighton Hove Albion kabisa. Karoko rero bihagaze muri iyi championnat ya Premier League nk'uko ubibona ngaha kuri DML. The Sun ikabagarutse ku ikipe ya Man United yatsindaga West Ham ibitego 3-1 ku munsi wo ku gatandatu nimugoroba. Ikinyamakuru The Sun rero kikaba cyagarutse ku bafana b'ikipe ya West Ham mu by'ukuri batarishimye cyane mu buryo bukomeye cyane kuko VAR yabasifire nabi cyane. Umupira wari wanyuze hanze nk'uko bibona hangaha rero akaba impaka zose ikinyamakuru The Sun kizikuyeho rero kibabwira ati umupira wari wanyuze hanze. Urabona ko bashushanyije ngama bikwereka neza cyane umupira igitego cya Pogba burya uramuzamu yawuranshije uragenda unyura hanze y'ikibuga urakatugaruka kibuga. VAR ntiyabasha kubibona rero bakaba baratsinzwe igitego cy'amafuti kabisa. Rezami bihe byiza cyane.